You are welcome. In Akash Hardware, you will find every item to give your house an attractive look. Here you will get the best quality tiles, granite, marble, sanitary ware, hydraulic modular kitchen, bathroom ware and much more. And the hardware of every brand is present here, whether it is Johnson, Century, Toyo or other big brand hardware. You are available here at fair price and rates. So come to Akash Hardware and give your house an attractive look. Meghalaya, the Hinutrip Youth Council, HYC, Sohyong Zone Nong Cleve Circle, today met with the Deputy Commissioner of East Khasi Hills, Samiti RM Kurba. Speaking to reporters, he said that they have received a complaint against two persons including Shri P. Thabah and Shri R. Chellit for illegally asking money from the public. For the beneficiaries who have received land compensation from the office of the DC on compensation for construction of two lane with paved shoulder of Shillong Western Bypass. Jumlah lang ro ki nang kam jong ka HYC nang tu circle ni lawan kedua di Deputy Commissioner East Khasi Hills habide berka jingdon ki beriu ki ba don benta ban ya dawa pisang ni ban sip pisang ki beriu ke bayo jimentoi na ka pisa bai kendo habide bertai ka west Shillong Western Bypass kum ke jing ujor jong ki nong song sinong chitai ki than tinggi than kerang jabar iteter Bila orang ba kita angut kibriu kita mentah hari kam kiba la airu keteng sengi lengkap dekat bank statement we neki ba keteng ba predancing jat thaba we pat ba dei urojan khalai kini ki angut kibriu ki dawa pisa la ki sim pisa ya ki briu daga ba ki penbit kamtam ni ki nong song song sonong kantong ki badang duna hajing dang cita dekat jingtip ki penbit ban ai kablang cek ban pan iki kablang cek bat kenang ba kin dah ke penbit ki orang bakin dia bersemi dapat office dari ke sufi ba golong ba maki ki pa iba anda ka jing bom tip pejong ki kila kum ngop kata ka jing penbit jong u ba kini ki angut kila si kila ada blang cek ba ke sufi ba golong ba na kalian kini ki angut kila sei ya ka bisa ka badai ka bisa ka by compensation jaka habade kita ka Shillong Western Bypass dia lo kata bentar na kalian jadi minta sini lawan ban bu ka jing ujor po de office jong Deputy Commissioner kebangi kendu di DC bana lajungi mila kerpat di Deputy Commissioner ba di simkia habide ban kentok di inquiry kenang ba lap yang jingisha habide ba ke jing involved to beriu hakan ka scam ko sekai ba ban sim lan ban pan lan ban tu no yang hok ya ka bisa jong ba ba kibayo jebetoi nang skip nang ka compensation ka we ka bentapat ka ba komplain jungi ka namkut tak ne minsa ilai kendu ru ya ki bor pulit na du SP DGP ka nang la joki ru kin tikop ya kam rang ba kan long ga jing sngai du na meta ka ni ki briu ki ba ngat hakan ka apot ki bala sya kata pisa ila sya dawa pisa la sya sim pisa kumba lu e pisa ba ki ala se kumba ka long iwei long kemi i bangim pa dok teng ne mar ba ka long on sif ya ki iwei long kemi yo pisa kumba lai klur tam Anda ibak presiden sim yang tak bisa draw yang tak bisa kendai pusau lak kendai pusau lak draw yang bisa te wepat uru bang pak bar rojan kelak draw yang tak bisa kaba alak sau punya hajar sepa arpusan dekat ha kaba ini ilong kemi yo khalai lak arpu hajar tam te umdai tak kata ya iwairu ilong kemi ibayo arpolak prapu arhajar ni rojan khlaj udro lailak san hajar tam dan sutu ba kan dekas kam ba serkai ba habai dei ba Shillong Western Bypass baron kini kibri ki badawa pisa ba penbit kibri belui ban ong ba ai blank check kenang ba kinyo ban sumir pa office dan kini par kilek salak da kumai ba bandro ya pisa dan aliang ki pa iba nong song ki bangat ya kan ka apot ki dap ga susi kraw lawan bar ba u cek liang seng nang liang ka seng du lawan ban milawan ban ya keduk IDC akan mentas ni. Te habai dei pat bakan don pat kajing le salak da ki angut ba predancing ba rojan ha ka ba ya kitu ki briu ki ba menjol ban ai pisa kila sim da kerteng nang ne nang tai nang no ban sim ban file complaint ni po DC office te hadu ba po uput ba nagaliang na office to Deputy Commissioner kim sim na pelaj ya kan notice na mata kitu ki briu ki ba yo pisa
Kilawan kita kibriu kibala siam yang kata kajing kilawan man uat sang liang kaseng ban liang kaseng kilawan kendu ni polisi office ban nang liang kajing wan kendu jongi nang liang kedisi office nang nek office jong deputy commissioner is kasihel kila pelat pat ya kata notis bat kila pelat pat ya kata ka bisa ka baki de kibriu ki siam jing habide ba kajing pentut jong ba dan kibom benjur ban ai ta bisa Ketu nak kalian sering kan ujuan nak kibah yang ujuan nak jahat persyak lagi. oh nyila betha gila yakan yaki bakin ujor da FIR dak ejahar persyak yaki di kibriu dan dia yang mentang iwan faban kendu ya IDC tak ban ma in take initiative pat nak mentah kendok inquiry pat kalau kena ke mentah Kumbakan mun ni gila bun pak ki briu ki bangat tang ba hoi ketang bang iyo jing tip itang langut gila ai ikut station ni dan dai ki bun pak ki briu ki bangat nadu ka jing setang cak western selong western bypass sudu bakut gila bun pak ki briu gila si pisan sudah ka bang syak penbe kumbakan lu jujur dengan stretch Western bypass. Not stage. Simple logic. Along gimyo ke information babya. Kini argut kini ba syong basa kini tanya kini nak wei pergi jakan. Udah presiden haba udah na po soyong. Rojan kelaj pat udah na po kerang. Mana po jabat. Di kita ini susu. Jadi gila melin ban im yang ngekam ban sudah wapisan nak kini ban supan bi kemudian tayo na mata ban bisa ban kamai suk. Siap juga kalau ke IKA ke ba nang liang seng nak ban pedang ison peramjur. Kalau ada bentar nang liang seng hinam song kriti. Ini up mata kan on ketok nepor ke ba nang liang deputy commissioner ile na ke ba nang liang ki bosor bor plit jong me klia kin le andai nang liang seng pat nim sa simpat ki sejam dak wei pat lada nang liang kene ka plit nang liang face kim le ye nong Tahu habis nak kalian jong ni choice hadin ba kini try jaka kila komplain jaka sang badon kini kibri ke ba hikai degi tin balam ler kabedi ba kini ka selong western bypass ban kong hi galong ba kini kibri kila sedang ban mal sentep kini western bypass kaya yang kita jaka yo ga alignment ngatrai dong jede buat bah lor ring tu teh dinang ta lawan stay jaka ke jini layu itu alignment la penlek itu diman maki kidi bah kamatam banyalam hang langlu katak sok di banlek bat kinu kidi try jaka di maki ke bawah teh dinang ta gini kibri kila itu lot ya bro try jaka nadu nadu basdang hadu bekut kanu kedi jaka jongnu kanu kedi jaka jongnu kili kentu kibri bar khoi bat yaki kili ong ba kidi ban ay katak 10% Borok kita pelai kelar ban ay katak 10%. Kita keba beneficiaries keba dihok benyo ya ketika bisa kat kumka conversion land conversion. Habi di kenika western bypass. Jadi nang ta don kiba ay bat don kibom ay. Kiba ay ya katak bisa kila nang ay. Bat kibom ay bat de ya katak bisa kiba ujuar nak sekeseng. Hadin kejung ujuar sekeseng ban kali kejungi ngak simkhia. Nak kali yang sekeseng bang lewan keduk nak por sekpor bat ngilap don ru ikhna. Bom don yak kot khandau ke bom dei kitra khandau hak tu ke jaka kila susna don bi khna kila susna yak rakot kila tho ki complain pot di office nak liang jong di office tin kala issue ya ka notice bagi di banwan hak te ke jaka ki issue ke notice arsin kan thi la issue ke notice kiti khna khlemwan te ke jaka tadai nak kata begitu ka nak liang jong ka nang ni na po office kis pelat yang kita bisa hadin bakti kena ikam try kita katang ban pendile ban pen ibor bak bala de phim ai ngin pendile kam kejuki dan ban penduk wad ya ketika bisa kejongki makin yo te hadin ba kajingat inti kejongki gumta kani ka kini gibreu mas nyo kini bisa don kini pedai bala lek ai check ki ong de bala syak thok kumno kini klem ai ki yo ketika bisa ngi pedai ngi ai hadin bagi lawan rakyat kata gila yang genduk yang ngilap pat de om de tang 10% ro hadu arpnyo persen usim yang ketik bisa na iwi itra jaka kapsa kani long is a big scam mana kali yang jong government hi kade ban tik seriously ya kani kam namar bala ngi iba ka project apo ka state ka jingi don kum kini gibreu ka saslo ka kam bala da pipet bah kani ka srok western bypass kila isya ban penkriya wat yang lain ro baga western bypass kade hok mania Pini iya kena western bypass tadi kesuruh kebakalan mahal di pimpin kum alignment. Kinu bemsiu besar lah penkeriak no ya kalan. Tadi nak kata kedau ngakan tuhi ya ke deputy commissioner ya kani ka big scam ba kani project hak state kejungi ke di banyak big kembar di berjulong. Namar balai baru kita nging juut. Kanu project hak state jungi kam juat.
Namar ba tentang lah syak keno usung balang bampisa syak keno iki nong usung bampisa Henry Latif don ki agent ki badon bentalang bat ki briu jo government hi ki ba don mentai kum kini kam na kata kata na mata gini ginong tu ngakan tu ya kini gibor ba dai kimi ke deban sim tek seriously lem kum ta nak liang jong sengkan musung tai bat ka jingi kiru kan mi sukma namar balai ngom ta ngala islok lu bat kitrai ru ngala islok bat hakini kisngi hi ya dari kita kin deban chat jingi bila ai kam ngi deban chat namar bat yele kai bat ngiru namar ba baru sekatang la syak keno ngimi don mentai ikum kita ke ring la syak keno don di kiwi pat bidik langjong bom dei kiseng balang itu kipi kim dei kiseng balang kilai le kai ya ketik sepak ke jongki na kata kitrai ru ke ujor sengi ki deban don bat ngi haduk singa bekut lem kum ta ngiru wadi kitrai nginum sak jam sinba ki ujor sengi bagi deban don mentalang ngi bat ka FR ru ki deban ya sekmat kenang ba men kendok ini enkori kan ke job lare bicara na pokuru kini ai hok kejuki kepada hok menyo kini kinong top nong skor kumba jukran sekitai kinong tu ungting di benrat na du mentang sengi bah katai kejika jungi buat umilek ka di breu bela start ba kejing start kejuki kelong bah kejing siap penbit ki ada kecek tapi ai le cash tu cash nginum la banyo ya ka hok dan kejing pensya baki la sya top bah kata mentang teng teng tin